Mimusa osi police for to suffer bushapeni. Ampatwa wonu abusano. Still police for because person who say bia o ma to o suffer na se wo meye den potin pa. Me patwa no di o kwa o na nima de cry so wo meye. Me nye police ni ntimi nchire wa de cry so wo meye. Enti why na dey asem kodan police ama enu nti police for to suffer ni. Me patwa akosua na de call. Oh okay. Me say ebusuapeni se onu akase o munye autopsy o ma ye autopsy and autopsy report na ba be kanisa nya mi bisa ne se mo asem sisi ane se sa autopsy na ebusuapeni se o hye se o munye no enu na munye ntumu ana sesen na ba okay okay all right enti akusha bempoma pese sisi a wono as e bia onua no wono anso ye ni autopsy ana wo say anya wono nkoa abusua no ebeba be ka ho ne akoye na obia yesiga wuta Ghana ama eno die ye mutse ye abusua okay ena ye okay eno die ye tenesa okay from 2013-14 and of frame that's almost 2 years 2 years later yeah meeting because no way na me see we famous bra na me ofi na me say hey na ba da be me ya me wan was what dey bra ti me ko en no cause me na bra yare no ti wi chen no obi abedi dance from 2014-15 lumba nto from bi me ne ya ni mo wi no 10 years na e be dey mo no wan yale se wa yale da form said dem ko to no that 2013-14 wan to from bi nti so bi ka say wa yale da ho 17 years obi ti ne to bi ni ha e ba mo chawo mo so ni atro na ente sa Abusia Jode ye twamwe na Abusia Pennington Park ekopiemu ewo menhia ya na nante senya ne se wo kwakose otufo se saa bre de kwen watene enite o peso en dishe na yi eye memede ya ebe na eno na ye maame akusa bempoma so ete se Abusia Penny kwakose otufo yi no wono so na adwen se wo kono so na de se de kwakose otufo ni wache ne se eye ne de wo srada mema emma so Saturday ni mum wo mo fa nkwahye match next year se ne beye no mbetimi anya kwan atotuntutu ye bia wo ho se ne o mbetimi apeni nya na chikwa be krakra na Abusia ne efiri mu beto monten so ne se wo mo koy no tumfu ankasa de wantimi ama mepie ho na ne akosua bempoma ebo amane kire ne se abra wo mo koy na hemfo no fro mo koy dem tro mo se saa brede wo mo yom ho afirim se yie no wo mo nko enkokoy wo mo yie na Abusia enumu na beto odwa se ase na Abusia Penny ene ye maame akosua bempoma no wo mo ntem hye da anye fe ensem bi ama me akosua bempoma ka no na Abusia Penny fa ne ti enyi nti wo hwe na se anhwe de ne ye se patapaapi oto ye de mra ene ro maame akosua bempoma ecology complaint saa bia me no ka se de Abusia Penny to park a police for hwehwe no se wo mrai no meyi nsembia no aso se ayie no ebeba so memne de anase ema so memne de wokoba emre ne na ene betre too much GA so eni omo akwa ba de baso maso so first time nya bi me subscribe to me so de mama aya no wakai sa wo de be on be kan so no upload me to mpo ne first person ya wo sa ebidika Abusia enkomo ekoso ewo Peace FM abra na kwesi aboaje etidwom na woni ya maame akosa bempoma na musini kasa na wo bona mane afi ne exi airport ewo menhia abra Abusia Penny to park ene ahemfo no ekohia na sei ena enkomo no isikon sa ofa wunu mpa se otobroni kwadwa anya no ho ade entime mpene ama ne nyi kuna no ana Abusia Penny ka chance wuri eye ma asem nti wano no jira no wajina so nyina anu ne se waboka eba cho wutie me Eti but Mimusa osi police for to suffer Abusia Penny. Ampatwa wonu abusano One I didn't call police station. Me patwa process na ye no na de na copy ho Oka processor mpese mniti for TRC ye process bensa pacho. Ayi na ye no autopsy no ana ye sign ye dictate no so court enti ni mi no nyina ka ho because ya wada ye wo court wa Accra Still police for because mpese who say bia o ma to o suffer ne se wo meye den potin pa. Me patwa no de o kwa o na nima de cry so wo meye me nye police ni ntimi nchire wa de cry so wo meye Enti why na dey asem kodan police ama enu nti police for to suffer ni. Me patwa akosua na de call Oh okay mi pacho mi bisa pacho mate Abusia Penny se wono no share se wo munye autopsy no wono ka so no wan ka so wono na ye pacho minimia meti osi mi mpese ba te se bia me no ye banta nti ube ma kwan no me bisa asem no se me bisa asem ni wie na se bia
Opesa okasa ana wi ano ana wi ano but men yet say bia obekire say men can say ana can say because men kire wo say can say pacho bebre radio djuma na ye ne sa na tenti nya abutre nya abutre mama chan ni pacho mate ebusia penyi se ono no share so omunye autopsy no ono ka so pacho minimia meti o si me mpesa ba ti se bia me no ye banta nti ube ma kwan na me bisa asem no se me bisa asem ni wi na se bia wo pese okasa ana wi ano ana wi ano but men yet se bia wo be kire se men kan say ana kan say because men kire wo se kan say pacho bebre radio djuma na ye ne sa na tenti nya abutre mama chani nya abutre na mi mbisa asem ne enko eni pacho unya mi nya abutre ma mo akasa enti mi bem na mi mbisa asem a ye nti ase na pese yenya me say ebusia penyin se ono akase o monye autopsy o ma ye autopsy and autopsy report na ba be kanisa nya mi mbisa ne se mo asem sisi ane se sa autopsy na ebusia penyin se o share se o monye no enu na munyi ntumu ana sesen okay all right enti akusha bempoma pese sisi a wono as a bia onua no wono anso ye ni autopsy ana wo se anya wono nko a abusia no ebeba be ka ho ne akoye na obia yesiga wuta gana ama eno die ye mutse ye abusia okay ena ye okay okay and sa autopsy say yeti so waka ho asemi me kai se eti beye na otwem burukura be na otwem yensa de kobusumi woni UTV sister station here interview bi ema waka se de bia obebo autopsy hu enkomo bia na ebusua pani emuni kutukum enti utimi se autopsy hu asem de waka ya enye nne ayemia no ede na esi kwan ezise mo pese bia mo koye autopsy no ene wo mo ma kwan ma mo nkoye ye ana senate pa autopsy no ma min twa so tie ama what a bad 3 weeks ni ana we no won die tie ni na ye wo court court ni kwa wa win no mo peni amantem wasan so any great ample ekasai ma great ample nchese ne da mountain so ayechese that lumba wa yare da from 17 years na wodobro ni na atan ho na sebi what toilet ni adenya was enukure bi anim na that lumba yare ya na so wa yare da from 17 years ensem e won komo na wo mudi enubusua kam ho na yenkoti ensem no na yembra ye bra lumba yare for 17 years as long as I'm concerned because my brother no say ye court sorry I'm court I'm say ye bra lumba any odo I prisoner I came now from 2006 sana das ni be kan you and or warren in 2010 ebi mu so no lumba yare ebeda eba Ghana for the past 17 years odo broni na nation ona nexin kopinsu ba won so ni no ni na nati aye no kure say oyare for this whole from 2017 2010 na be pim abrawo ono kure ni yede Isaiah chapter 8 verse 20 mundi mulani adanse na chi na so wan kana say asemiti a didn't you okay can English no okay so then there is no light in you so when you dance here as it is then there is no light in you no kura me so say me hunu daddy of frame wo a friend is a golden tulip kumase yeah say friend like woman father yeah of frame na me koye na ni Jesus no abo program wi a dia chi okay no frame me koye o home no na ni je keke waso wona me di menye hu na ya febe obekai na ya 2012 na ma ye no monto mana na do danko monto mana okay ne ko ye election yeah waso wona me di menye hu ma pe wa chu na opegya me ata me demo woman father nko na opegya me no abo Moses be opegya me otam me woman father e me dance ni
So Opega saying what time me say obi hu akra mo atam so wa bam wa pejam there be pejam me angasa I'm telling you una no yes no Satan na or dress akwa airport nti no ntu na yi ni mo ne trouser ni mo na jeans do no se kwadwo hem ho wasi mo se ma pejam me trouser kora woro na se gan ti twi ka so use se gan afo ni made e wo mu a ko mbe ma so asen se de me ma so wow that is what he said to me. Na Ghana had a minimum so be and no one training. Na me tu kan ba twere nyom na me metu bi. Be me no ye gospel. Nti ye send number. Fi okono man ten nka bi e no koye. Na me so program US na me so me koye. Ti me bajanos. Ti ya bra panyin a wado sa na bra panyin a wado na wa pa asem sa na. Ya mi kofi okohwe so ho no ma me ko na den na man bi no ye fe no ofa be ko so unia mayo sa anti 2013 mu no na mo ho no ma na ofre me 2013 14 and ofre me kwajo that's almost 2 years 2 years later ya sa meeting kwajo na we na me si mo fi mo se bra na me ofi na me se eh na ba da be me ye me wan no so de bra ti me ko e no kwasem ni na bra yare no TV channel no yare on TV channel. By the 2012 meeting, the no yare very fit. I will put up Moses come up out to me pejam yeah. But 2013 2 years na be 2014 yeah 2 years na to TV channel yeah to no one accounts per his own account but you I'll catch you yeah madano ahana me sabi me jam nan ahana me jonso ahana me bibia my span operation na the pain is too severe sometimes. I wish I end up. Na person fu no kwafo bia na mensa wono so what they saw them now. Now mo na me bre. That is the first conversation. No way na woni ho na wo. We dey men kon of friend. Onko a. Ti men kon na me ko ba bia ote no. Ti woni no wa. Me no pe. Ti wa na me bom paye. Me ko me ko tuje no bom pa me ko situation no all can nyame ni osu na me su bi I'm telling you. Obi a wonim se ne ho oden na all of a sudden watumi adum pempe so say no ka say time a wo ba ha ko nyina no na me wa ha but me anam decided say me obi ahume because of situation I found myself in na oba me ba ho ko nyina wo hwe mo CCTV camera ana wo ko na me ko check say wa ba say 2 years me maintain nka no na bra panyi so no ba ya nwumu a na won te nka ahoden na wo say me de hwe na chiri kwan ba wo ko ani esu ni one catch you zone your friend offer one I catch you zone offer no dey me friend be kan say offer one na boss ni security lumba security okay ti me kwa wase unu amayo but no sa no aka obi ase situation no woman nti no be so obi a so be share obi a be ti me dey offer ma me koy ni di nkomo first day no a o kan wie ya pe the next day na me flow so for am akwata okay na me fa minimum driving me da wodi be sinu na me da me na drive me ade me wonda bi ho no mo o dia me da sisi a na me hu za na me hu se wa hwan ko fo fa so ku mintam nti me ha me ho ko ja da nti bra o fresh so for am me fresh for am kwata na me friend me driver taxi driver amu anya me fa na credit so na da bi ko ba bia na ne car na condition nti me fa amu a me fa me ko bra ye ko ene ye ko fa bra ko so for am kwata o bom paye man papa hwio ye gu fom bom paye man no se no asori for ndo so me best ni ba bi hu se de waye no to the aka ni no bom paye man na ye bibia na ye ko the next week na me ko o so for ko bi ho o dey free so for am akwata sad ni ko so ko because me ho pray me say we dey family so na ho nto ne keke e no no so aka je so wo no ani ma so for ti na be ni ji aba no ko fo bi ma me no na ye we dey fa ne ho nti me so me nam say me pe obi obaboa ma me bra panyin na nipa ma pe na sam for me nkwala bi mu nyina na ode ade o ya to am no wo say me deliver ti me fi word ne ko so for bi wo so for bi so bom paye ma no esa che ne ka e ka che ne se minim se ka de on fa nya hwe ye mo ya ye ni mo na e bi obenya medication go pa ton aso de mo bi antua how can I so ya ton ne fa toto wunu ni ade ade so for bi bom paye ma no hwe o ye gu no so ma obi abedi adanse say from 2014-15 lumba nto from bi menene ye animo wie no 10 years na ebeda mu no wanyale
say what yale da form said dem ko to no that 2013-14 one to form bi this will be case you share dates ni what the name call so amakwata the following week na den call so it's after more encounter with so bedu if you on yare no me ko fi ho sa ye didi nko bi wa me sa ne call so ya no you go free me ko do buka so okay me na mo say me na ma so dem sa no opinion to do it opinion so what me ko everywhere nti Ewurade man ho ebe ye ne den before I ever go studio no na eye kakra we go studio yeah I ever go studio 2014-15 no na amode na e ba kakra nti edu abi a baby ho no mo a e bia Roland ne studio na e abosan okay and ye me an mekuta ne nsa was on to me enkrambo na if you want snap yeah picture baby but on nante ne mo baby on mo a say height no e ya me na mekuta ne nsa okay ye ko studio ho every time minute that na dum so no say light ba na guru afre I have to go baby obi a so me nya afre no so me yakọ because no so ye eager to do the work nti osofo amako ai friends ko jobo acho ko promise say onya gospel onya high life ye but onyam fa high life nso mai because obey gospel kakra na eche no bibia ye yi a o mbesa atenka na sorry for nyina boji so bia ni ji nti from there na e be ye no ni wie ye no de bra to aso ye ni program ayante so ya le biem e di be sinde ya Ewurade ato ne nsa 2015 no ya wanya le biem nti so bi ka say o ya le da ho 17 years obi tine to bi ni ha ipa mo chewo we na ma me ba asem e be kan bi nkamen nkabi on say after so we 20 friends June July me nkasa da nisam twefo nyina ba me nche ko jo onua free me se da bi obusuafo mo nkasa me nkasa da but I hey pe na ma me be mo say eh ho mususu ni atro na entesa papa nyale ya na dem oda pampa so ani pekuta no for 17 years enye no kre but say bia no ho to na chire na ne ye nwie de bi osan ya ba na wo ko ye nyina se mu se obone programs say bia na wo nim se bia yare e wo no yare ne de enya de na aye se obi a no ho de se de me hu no 2012 no but na nyen so se de me koto no na mo ti wheelchair mu that is it e tu e ne wa mienu na ente se de na oda wheelchair mu no ana na ente se time was o Moses na opagya me e ko so no ente na ni two no nyina no two account no nyina was truth ono ana ne ho nya de na ona from to second name yeah to second name that is what I know ente aso mu fabricating some way na me no ente sa mo ye sa na mo ma ba ko ho ye okay eja ba ko na ewi asen so ye ne etie nyina ma me ye Christopher ana ye free o ma atete ye se Christian country sa ha ye Muslim country an kamen kasem we bi da because Muslim country ni ba obapitu wale be 30 kura e yo no ani boto mu an kamen ka bi na ye nyina ba be pie Christian country mu na Christian country no akọ ye mra e se o wale ba ko a obi abeka ho a ye nyini ntumu no eno na ma me ka asem we bi en kamen ka bi so okay nyame a oka mranze mu du se ensa wale no owie no se nipa be ya chinyefo da che be ka se bi a Old Testament no sa de ba Hebrew chapter 13 verse 4 o se munni ya wale ni ade nyina mu mamu ngwa wale mpa ho fi na wale say fo ni nyamanfo de wale bebu matan in as much as say odobloni eye na from de no be admin take from her she did a lot me minimum fio me no me nanti fio for 2 years and I know what people don't know 2 years me no fio me di wa kwanyaba continuous yeah me di wa kwanyaba sa but before we go on what can asofo how do mo ko but say at a point in time he also resorted to herbal treatment yeah no so na namuso herbal treatment o hen ba ntim berma ono nko an yeah ono pe ono na me recommend no e man that was 20 at what point because nipa na catch you say asofo so at what point now offer herbal treatment na ye kwa lunch no na me invitation kwa koma o hen ba ntim berma 2015 ina me catch you say the word ni organic no papa nso ehun fa no na obehia omo a na me friend na ni mo ni di nkomo no exchange number de account de
follow you. Okay. Until 2016, I break it up now. Me Yehovah kai me. Yehovah kai me. My sim ye avena do me so. Na me sa call. When you bent me command invitation. Okay. And 1 year be di and we home come watch. Ebufunti men kan wasem. Sure. Me no ato nchen. To be obe kan asem fu bia obwa. Aje se bia o fabricate no na fi ni pemu e kan asem. Me ni atro. Na me no kre. Me kan ma men contradict me ho ha. They make an sana me interview 10 sana me can do after one interview no me ka say biom they make me contradict me wa person uti bia ko ne ko faleti me ka say biom because your friend say obi ayi fans we fans we nya me fans enti me de be bia no kra na wo mo twist no na me be mo say me ofi hobi minimum nyoma kakra course wo ho ti de mo kan de nya no kra and ma me be mo nka sa 17 years so at said the be sada papa yo yare die subira ho 38 years no go say ba my account it is not like that. Okay. And no it is a wo de wani bua how many years? Ono aka chere me say my yare da ana me dwo so ana me bibia for 1 to 2 years. Okay. According to the aka chere me. And no sooner me now 1 to 2 years now say one share. Oh double no. Okay. I know the me do your corner be serve me. Okay. The mama is you no more. Anytime I go be she serve me. Okay. Water and everything. On a tin. Yeah. On cry back up. Nti me come as me can say obi antumi nje saka dis ni mfra ba ya ne nsem. Na yenhwe nso say Lumba tias no ye ne well. That you was a man will via conscious a wada na wa bre that alone. Obi odolum baby any concern time or do bonisa time a conscious a wa. I was here in a fini. Nemo said a true be bad ya me. I will justify that. That's minimum credit American. That is it. Obi anywhere was said so was we a Lumba fan die hard the pan now say Odo Bonina out and conscious a wada now no Lumba. But here no no. Ne hu se okansem mienu okan nipa ba akopɛ ho asem edu obi a ho aka edu obi a ho bɔ ne din but edu ne ira kosu ase wan ko aso no it's like say obi ka say forever don't forget this that me atwi ka sa e ma obi den fi great tampon da e say the ampon ayo ma bra bomu no me pin fa bibia entoto ho enti mumma yane mu aye agichim ye ko social media no Memma mumma ye really mfi akosia se wada na wabre. Wabre. Right. Sasa muwi. Enu ntina ade bi chi a me be mu nka me nkasa da. Ejabusia ene dade Lumba no se wo pene ho ene se edomani sa no so takrache na we de Ghana fo eni asa no ama na broso enkosi se dade Lumba ebe hye fom de ene ensam no eto enye ntwa ye ntine nyina no ye ne de achi ne bepima ba bia na busia ye de ba beso na mesre se obeja comment so e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no e too much gh o subscribe like no wa share na fofo so eni bia share that gold enemy di macro.